Naduvanu gumenu loptu je veoma teško potopiti u vodu. Ako vam i pođe za rukom da to uradite, veoma brzo će vam se izmigoljiti iz ruku i izleteti iz vode. Koja sila je odgovorna za ovakvo ponašanje lopte? Sila elastičnosti, sila trenja, sila potiska, gravitaciona sila. Tačan odgovor, sila potiska. Sila potiska je nešto što se javlja unutar tečnosti i gasova, većeg intenziteta unutar tečnosti zbog veće gustine tečnosti u odnosu na gasove. Ako vi potopite telo u vodu, na nju će delovati sila potiska koja će biti jednaka težini telom istisnute tečnosti. Sad, šta to znači? Težina, svi znate da je jednaka masi puta gravitacionom ubrzanju. Masa vode koju je telo istisnulo računamo kao proizvod zapremine koja je potopljena, zapremine tela koja je potopljena i gustine same vode, odnosno tečnosti u kojoj se nalazi. Znači, sila potiska bit će jednaka proizvodu gustine tečnosti, zapremine tela koja se nalazi pod vodom, kao i gravitacionog ubrzanja. Ta pojava se javljala recimo kod lednika na severnom polu. Znači, te ledene ploče u stvari ispod sebe imaju jedno veliko jezgro koje je u stvari 3 puta veće pod vodom nego što se nalazi iznad vode. I zbog toga te pojave u stvari led može, i ta velika količina leda može da pluta. Da se vratimo na pitanje, zbog svega navedenog, naš tačan odgovor je sila potiska.